بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe on hirama hirangol islam e hewti kadduɗal men belwiɗo ka galle alhaji ibrahima bari yo allah mo yurme ɓe o naada ɓe aljanna. karmo ko men oustad abdoulaye ba senike hiɗen fuɗɗade darsuji men yontere nden hannde e tenere nden ɗo ko darsuji nayyi woni ko ɓe woni en e fiinude. darsu mon ɗen fuɗɗorde on ko deftere fiqhu sunna nden ka juzu arano. darsu ɗen ɗimmo on fiqhu sunna ka juzu tammo. darsu men tammo on ko deftere aqida nden irshadu ila sahil itiqada. darsu nayɓo mon ɗen e hombirde on ko tafsirul qouran on hara hiɗen fewni ɗon ka suratul hafir. haray musidɓe julɓe ko tooli men e darsu on ko wattangol hakkil e wattana yiili e jento moƴƴa e ɓeydanayi en faamu. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillah ustaz. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في جمعة من جانب فيهم ووقتها ووقت الجمعة وبياري الجمهور قرب هيود من الصحابة مد الصحابة لهم مد وند الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ابن جوك بن دولن ياري إلى أن وقت الجمعة إلى أن فاد وقت الجمعة جمعة هو وقت الظهر وكفيوندو وقت فنا سبنون لما رواه سبق في الليلون أحمد إمام أحمد والبخاري إمام بخاري وأبو داود في والترمذي والبيهقي في أن أنس بن أنس رضي الله عنه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لكنه يصلي بجولين وجمعة الجمعة إذا مالت الشمس إذا مالت الشمس نانجل ليجي كي كتومبر أسمانغ يا أتوري تلما كهير نانج كجموتي راتون ما سنانج ديرتي هورن عند ساينغ كتومبر هور أتيجي تيجي على كفين هور مانغ تومبر كلا كون تراسا وانتي هور نتوين جونسي ديرتي دون سيدا وكفين دم بجولاينو جمعة. وعند أحمد ومسلم وعند أن سلمة بن الأكوع قال وفي كنا ملات نصلي من جولنا مع النبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة نجولنا عند مجول الجمعة إذا زالت الشمس ناجن درتي كتنبر أسم ثم نرجع قلت من أرض يعني من روتو نتتبع الفيئة أربنا جوكتا قولنا adu hare ko fewno ka nange on holli anno ɗowri no aray ɓe yara kadi wonde woni noon an jokkita ɗowri ni tabba o nam wa galan maki al-Bukhari imam Bukhari waqtu juma on iza zalat ash-shams ko so nange ndirti ka tumbere asama wa kadhalika non kadi yurwa fillora an Umar wa an Ali wa Nu'man النعمان بن بشير وعمر بن قريش رضي الله عنهم فقال وهي شافعي إمام شافعي صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولار مجامع كشوني جولي وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة إمام بن بعدهم بابنهم كل جمعة كل جمعة بعد الزوال باوند نانجن درت كتمبر أسم
julal adadungo bawo dum dombe ju wa thabatul hanabilat yari hambari yanko ben wa ishaq ila anna waqt al-jum'ah wa al-jum'ah min awwal waqt salat al-eid do yari lande ka arande julde eid ne lande ka waqtu julde eid وقت جل إذا فتون إلى آخر وقت الظهر هاك سكتور ده وقت فناو متدلين بدال نوري بما رواه سبق في اللي أحمد إمام أحمد ومسلم والنسائي إمام النسائي عن جابر بن جابر قال وكان جابر وبي كان لا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي نجولين الجمعة جمعة ثم نذهب برفت مياه إلى جمالنا وذلك نقول دي امن فنريحها من أرندي مثلا أرترد حين تزول الشمس نانجن نعم سانغند نانجن درته هور مثلا دي درته كتمر اسم توصل وفي هذا تصريح ندور فنيني ولا بني بأنهم سبقا بسالوها بجولي جمعهم قبل زوال الشمس قد ناقن درته هور واستدل بدل نوري أيضا كدي بحديث عبد الله بن سيدان السلمي رضي الله عنه قال وبي شهدت من توامة الجمعة كل جمعة مع أبي بكر فكانت لا تكي خطبته خطبه كان أبو بكر رضي الله عنه وصلاة الجمعة ما كان قبل نصف النهار أتي فكر نيالانغا ثم بعد شهدتها بسيدي كدي مثلا متوا كدي جمعة مع عمر وند عمر وكانت لا تكي صلاة الجمعة ما كان خطبته ما كان إلى أن أقول انتصف النهار ها دمية تجول أن أقول ميوي ما دميوي أتوان انتصف النهار نيالانغا فتيه حقونه انتصف النهار ثم صحيحتها عرفت كلمة تواجه مانتوس مع عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا وكانت لا تكي صلاته جل مكونين وخطبته مكون إلى أن نقولها من وقت زوال النهار زوال درت قول أنها نيالمون درت سلام ولي وديك وما رأيت من الماء وما رأيت من أحد غوتو آبا أيبن ذلك ولا أنكره من ذلك يدل إنه أنت ودي كهانا رواه الدارقطني لحديث والإمام أحمد في رواية ابنه في الله بن مكوية عبد الله واحتج به وكجنري وقال وي وكذلك نقدر يفل عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية أنهم كانوا يصلوها بجولي جمعة قبل الزوال وقت جوانغا سلام قال ديرت قول نانجل ولم ينكره عليهم يدالون هاي غوت دوما وكان ذلك كالجماع وأوز كفتنا وأيوسي فتا فيهم وأجاب جمهور وهو بكر مكوبه والمجابي عن حديث جابر ونروه بأنه وهم حديث محمول كفرترارو على المبالغة لوجين في تعجيل الصلاة يحوج وجودنا يكتم وجودنا بعد الزوال باوننا عنجن درتك أسم من خير إبراد قال جاء تقول هانا عنجن بوتا انت إبراد أي انتظار حبيت أقول لسكوت شدة الحر دي يقول سات تقول نقولين ناتورا نانجم يقول لكم بوتا كنوم في تراو كنوم بفرتر هذا وأن الصلاة جلنا وراحة الجمال فوتنقول كتيرين كانت تعديلاتنا تقعاني
ɗiɗo no wonayno kadi wonayno ɗon ko honto ko agibal zawal ka nangen dirte ɗon ka tummere asama ko ɗon ɗi wonayno kama ajabu wona ɓe jaabori an asare kay filla e abdillahi ibnu saydana on bi annahu daifu wonde on kadi hadise ɗon ko lowɗo قال حافظ ابن حجر الأسقلاني ودعوي تابعي كبير تابعي مولو غير معروف العدالة غير معروف العدالة وناكو أندرا نندل ونون كانوا ينتدون عند حديث عبد الله بن سعيدان في اليوم بأنه ضعيف وأنقل له وتابعا كجماعة كنون خير معروف العدالة وأندراك نندل وقال ابن عدي يشبه المجهول منان تود مجار في مدو حديث نان مجار في مدو وقال البخاري لا يتابع على حديثه وقد أرده ما هو أقوى منه لا يتابع جوكتاك على حديثه دو حديث مكون وقد أرده بندي فلك أنه ويبتدك أنه ما فلك مكو كان حديث مفليهم ما هو أقوى ومتى تكبرين تيرو منه دي حديث مؤديهم دونك حديث يتعلم ينتهي وفي اليوم عبد الله بن سعيدان بطون خالد سيلو دو مفاليم ono ware dalino ko on joni ko juulugol ado nangen dirde ka asama ka kammu on dol den ko lowdo wasino kadi aradaw gondi falike on hadisa ɗon ɗen ma huwa aqwa on mo tawata no ɓuri sembude tiiɗa men he makko wa rawa ibnu abi shaybata fillike ibnu abu shaybata an suwayd ibnu hafulata annahu kanko salla o juulima abi bakrin wa umara hina zalati shams mo nangen dirtuno ka tumbere asama asnaduhu kawiyun tugande hadis on noon kadi no tiiɗi moƴƴa وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وبيد بقول يا عندك جوري ومر باوز دنا عندن درت كهو أسمع كلام بقول يا دي أدلهم دي باوز زمانه آخر الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتوصل لك دفتر تيجو السنة جزء تمو واللباس في برنتين اللباس من النعم التي أنعم الله بها على عباده يقول الله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريسا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون وإن اللباس من برنتين من النعم كجال النعم التي أنعم الله الله نعم بها يمودهم الله نعم نير على عباده الدجاء مكونا يقول الله تعالى على تورون دال يا بني آدم ونجر يا باب آدم قد أنزلنا عليكم بندي من تكبناني لباسا برنتين يواري من سرة سوآتكم متى دون ينادي يعني أوراجم وريشة إشرار ولباس التقوى وجونتي كلو الله نقول نون ذلك خيركم دون بودي موجودة
libasu taqwa ala asken ke konti borni woso jogaaki bornaaki ɗo reki taqwa on hatta o golla ko haɗa kon gollugol ma o ronka huwude ko yamirako kon jiɗi seede fi yos libasu taqwa ala to libasu ɓe inni ko libasu taqwa on ɓuri moƴƴude hayr zalika hayr zalika ko jantaɗo kono min ayatillahi ko immorde ayaji allah o ko jantati ɗo nde ɗo ayaji laallahum wama jo kan yimɓe ɓe yazakkaruna ɓe wajitoto ayan koye simore arafi woni aya nogay jeego o yembaki no hani an takuna laato hasanatan jamilatan hasanatan jamila nde laatto kañum ɗiɗo ɓornateri ko labandi moƴƴiri nasifatu laaɓudi kadi wallahu taala yaqul ala to ɗon mo daal ya bani adam kono jurde baba adam kono ɓiɓɓe baba adama husu ƴette sinata kon cuɗari moɗon ndi cuɗaji mon ɗen inda kulli masjidin sa an kala waɓutu kala mo koɓe no firtiro masjid ɗo ɗen o wiya ɗo kala juulirde masalan ɗon holli kadi ɗo woli fi julde nden masalan ko ƴettu cuɗaɗo yaha ka juulirde kono sa an kala waɓutu nde juulata ƴettu cuɗaɗi maɗa o kulu ñaamo wasrabu yaron kadi wala tusrifu tan feƴƴinti innahu no kanko allah la uhibbu ida almusrifina feƴƴitinoɓe e bangga joni ko kala ko feƴƴiti ella waɗoye ɗum wasi maki hayrul umuri awsatuha ɓuri ko moƴƴude fiya ko ɗin fof ko hakkundeji ɗin hakkuleji ɗin ay ka moƴƴere so ayni waɗe moƴƴere ne ha a ɓittoto ɓittere waɗa ɗum ko waɗi ko ƴetta ni o ko gaynata wonta sonde taw qul wi'u man harrama zinata llahi ala dalik wi'u kombuna harminowo cuɗari allah allati ndin akhraja ndi o tagani li ibadi ma ndi o yaltinani jeeya makko ɓe masala watta ibati e laaɓu mina risque immorde arsiki qul inno hiya lillazina ndin ɗo wonani ma ndi wonanoyi ɓeŋamano gonɗiɓe fil hayati duniya walla naw ɗurani ɓeɗo gonɗiɓe ka gari ka gurdang aduna ɗoɗe kono noon haalisa tan ko hetanoytode kañum ɓe gonɗiɓe allah yawma qiyamati ñawlo dal ngal kazalika kono jamtora ɗo ni yufassirullah faslul ayati allah ɓanginirta ayaji ɗen hiyen ɗum waɗanta ɗum e gawmin ko nde yimɓe yalamuna ɓe no anda o janggal noon kono ɗum aɗa heɓata lawol no andira wattotaka ko janguete yahataka waajete haaji mum ngo noon mo woodi kanko ko mapini noon est ce que on no faamay eɗo ayaji fof no holla yonte janggoɗo iso faama par ce que woni faslu ayati li qawmi ya'lamun e kala ka inna mawɗo yiyaɗa mawɗo inna o mawɗo ko ganɗo ni naka won ɗon nden fuɗɗi janngude are o ɓeydoto que eɗen anndi français ji hoccaɗo ɗen ngaɗen reya jannga to na gotum ga haala fof kadi kono so tawi tuna wawade ka e pay ko yaaga a woɗe tan anndo par ce que aka haala ɗo ɗen na a wawali ka moƴƴo mawɗo no ɓeydita kono ka woni siwon tun mawɗo marɗo ganndo haɗa naka won ɗon mawɗo fuɗɗi janngude ha ɗum watta mawɗo ha o heɓa gandal manetengal ene fa kasa o wi haalisa tan ko hettanoyto ɗum wiɗo ɗen cuɗari ɓeɗo gonɗinɓe yawmal qiyama ñama dangal sali ko janta ɗo kono fassilu no ɓanginta al ayat eɗo aji ɗo min yalamu inɓe no anda wa an abdillahi ibnu mas'udin ani nabi sallallahu alih w sallam qala famaki la yadkhulu ljannata man kana fi qalbihi mislu zarratin min kibrin nattaka aljanna mo tawno ko ɓerde muɗum fotta gabbu jarra mawnitinare on seba kala rajulun gorko ko wi
inna rajula no gorko yuhibbu mo yiɗa masalan neɗɗo no yiɗa andi yakkude no laabto sababu ko coñci makko ɗen hasana ko labaɗe wanna aluhu paɗe makko ɗen hasanatu ko labaɗe qala ndaɗo maki inna allah no allah jamilum ko labaɗo yuhibbu mo yiɗi aljamala ko laba alkibru ko wiyete mawtinarde batrul haqqi batrul haqqi ko bungirgol gonga on wa hamtu naasi e yawitago yimɓe fof ko façon yawitagol hunde hara a considéra bataru al haq saloɗo a jaɓude gonga on yawito yimɓe ɓen kasi ay inkaru haq awa non firato inkaru haq ko yeddugol gonga on wayte garu nas e yawitago yimɓe ɓen kañum firaɗo rawal tirmisiyu anna rasul sallam qala tirmisi no filli on dina sallam maki inna lanu allah on tayibum ko laaɓuɗo yuhibbu tayiba mo yiɗi ko laaɓi nasiful yuhibbu nasafa ko laaɓuɗo mo yiɗi laaɓal ko laaɓuɗo mo yiɗi ko wiyete ko laaɓal karimum ko betejo yuhibbul karama mo yiɗi beteyagal jawadum ko dokko yuhibbul juuda mo yiɗi dokkal o nazifu laɓɓine afniyatakum tandeji moɗon wala tasabbahu woto nandude taw nandintino bil yahud al yahud abkenno hukumuhu ñawore mum den walli basu minhu ma huwa wajibun wa minhu ma huwa mandubun wa minhu ma huwa haram o ñawore ni ɗo ɓornatedi no e mayri toon ɗen ko tawata no waɗɗi no e mayri ko tawata kadi ko yiɗa ɗum no e mayri ko tawata kadi ko harmu ɗum alli basul wajib o ɓornatedi waɗɗinde tawata ko waɗɗi ɗo ma waɗe fal wajibu min al libas ko waɗɗi koye morde ɓornatedi ndi ma yasturu al awrata ma yasturu al awrata ko konkono suuɗa awa ama yogil harra e konkono danda ngulendi wal barda e ɓuuɓol ngol eko danda ɓuuɓol ngol wama yastadfa'u bihi addarar e konkono defa ɗuñire lorra o fan hakim bun hisam hisam ɓe maaki ɗo nane ko sabaɓe tedduɓe kono ɓe newata al islam law ɓeɗo wonno ha ɓe towi duuɓe nde ɓe nawatano islam e yottu miijito ɓe wulla e ɓiɓɓen lando baba ko hendu waɗi ɓe ɗum no wullude en ko peeji wuluɗi wullinimi taw ko ɓe woni wulude koko tawi ko moƴƴere feƴƴini buy buy gore maɓɓe naata islam law kamɓe tawata ɓe yawal naatde islam andi ɓe towi yimɓe moƴƴa marnoɓe kadi jaw moƴƴe ɓe jawdiaɓe soodi e daaru naduwa ɓe soodno ɗengal ɓeɗo ka nder suudu kaba jibina ɓeynene maɓɓe no tawa laɓɓineɓe suudu kaba ɗum gata fiɗiɓe toon ɓe jibina to nawatno islam kono tawi ko hari netti hari ko sakkitoro ngaɓe naati islam kono noon ila ɓe naati ɓe fijano noon kadi de jawle ko ɓe mari koɓe finance noon yerotaka maɓɓe on towɓe himme ko ɗum puusenoɓe e ngol ɗo wullugol tous maɓe jooɗi ɓe weɗiti woɓe anta finde moƴƴere ko laawirɓe kom koɓe ada ko heɓugol moƴƴere jiɗin ɓe wulla nam wan hakim bun hazam an abihi qala in qala maki qultu ya rasulallah awratuna awraji amen ɗin
stayna on hara ko tokara ma har ko mo initiri ara ko be initiri mo on hakke mun sa ultima ya sallallahu awratuna awraja men ma naati minha wa man nazaru awraja men ma naati minha kendu men arata e majji wa ma nazaru kendu kadi men accata e majji kendu men accata e majji kendu kadi masalam men feññita e majji kaala wenni afas awrata ka reeno awra maɗa on illa min zawjatika ko na sonnama wa ma malakat yaminuka ma o jiirɗa ñaama maɗa on qultu min ya rasulallah fa ida kana alqawm silaatiki yimɓe ɓen baadum fi baadin yoga maɓɓe yoga قالوا إن استطعت سهتني أن لا يراها ليتا أورما أحد هاي غوتو ولا يرينها وتأهل أورما هاي غوتو عندي ما قوي من وانا نكون غوتو تا مرافير wonde go ko mo landi do en joni wonno dum sey no jillondira baadum fi baad no in istata an la yaraha se hattari de yata awra hadu hay got wala يرينها وتويهم فقلت من فإن كان أحدنا سكوكا من خاليا نودي له كان كتم قال نار ماك فالله الله تبارك وتعالى أحق كوري هاندو ده كوري جوجو ده أن يستحيا منه ده هرسته مثلا هاي دون متافين من أورا ماو هاي باي داويدي والله كوري هاندو ده هرسته pour jojjude gomɗude hersugol o wi allibasul mandu na jonci yiiɗa ɗinno wal mandubu min allibas ko yiiɗa koɓe moddo e jonci bonnateeri ma fi jamalum woni muɗum waɗa no labba wa zinatu no mari cuɗaɗi وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال ماك رسول صلى الله عليه وسلم إنكم أنو قادمون دون على إخوانكم كاين بمودم وأصلحوا مؤنرها لكم دووني بقتي موني وأصلحوا مؤنرها لباسكم بونتيري موندي oroteji mon ɗi moƴƴino hatta takunu haalatu ɗon ka annakum a sikkama onon samatan ko on mande tawa so yiyama tino ande pelle ɗum ɗo ko julɗo tigini wiyete sama ko kon joni hono nagge ni joni ma ngelo ba tawa fof ko couleur goto kono toɓɓere ɗo on toɗɗen danere leeɓi daneje toon en nowte sama joni noon so yaltiti hara ɗo serti e heddiɓe hakke ko tawata comme propre ka ko no wiyete français propre la e poste kono so julɗo besake seeɗare ɗum kadi laaɓa ka dina meɗen kan ko dina laaɓa joni noon hatta takkuno haala ɗon ka annata no samatum ko mande finnasi hakkude yimɓe fayno laano allah laawi boyɗa alfahasa walla attafahusa o inni ko neɗɗo mo tawata wolowo gonguɗi faahi saku ma huwo golle faahi saku o yiɗa o وعن أبي الأهوس عن أبي قال أتيت من أري النبي صلى الله عليه وسلم في ثوب مأرب كما كنا بورني تونكي دون مثلا di mara waler buni hara di coli di mara kelle reset wagala wi alaka malum da mari jawdi kale naam
قال من أي المال من أي المال وهن جوز قال وإن قد آتاني الله بني الله وكيل من الإبل الجلود والغنم دم والخيل بوج والرقيق مجبه قال إن فإذا أتاك الله سأل الدنيم سأل أكيم مالا جود فليرى هي أثر بات نعمته نعمة جمكودي نعمة ونعمة عليك إدوما وكرامته إكو تدماكم فنان دماري كو نعمة دماري كو سودا بروندا كو كيل أن ودي ما أوبنو نودي أوبنو توا أر الله نوكو دكون داي هوري مو nungu fiti ando mo mari maaro ngo ɓeera yiɗa ɓe jawande hunde iwton andi ɓe no woodi on andi Abou Soukou yana ko ɗum ɓeygu makko ribotunomo ka naalo rasul sallam o wayno Abou ana mari jawdi moodi ana mari jawdi kono tigi tigi on o jonata ala dépense ko yonata sino sellama ƴetta hara o anda ka jawdi makko ɗo mi dépense amen ko yonanta men ɓe maki mbi maaro ƴettirno moƴƴi haako no ƴetti ɓemoɓe no woodi talana no woodi ha joni ɓe tawata ko mari moyen kono wona lewru ɓe sodata ɗon kilo tew kama kono haala moyen no woodi ɗum ɗon kadi haray ko sawi majji mumum hunde niñade noon sa yiiɗa soɗam leymbire maɗa nde nam ɗum no yamiri oɗo sahabajo ɓe maki ko isa ataka llahu ɓe yettimo si allah hokkima malan jawdi fal yura yo yiye asara batte nimatihi nema kon alayka dow maɗa ka ko fal yara o hen sey ko fal yara o sey ko yo yi'u tawi ko yara yo yi'u kanko tigui allah nimatihi nema kon alayka dow maɗa sey ko yura ko yo yiye wa karamatihi ko teddima kon taw o yiɗani anana hoore mum wayta akkad no tentina zalika janta ɗo ko indel ibadati sanga rewo Allah fil jumati ka jum wal idani ɗeɗo idije ɗiɗi wonno coñci labaɗi yaade em o fil mujtamaat e kam mottodiri al amati huɓutuɗe tata jamanu mannade a jogui coñci spécial ɗi yara to hornaɗi hottade gollirtaɗi heɓɓoto a yara tum ko an Muhammad ibnu Yahya بن حبان أن رسول صلى الله عليه وسلم قال بماكي ما على أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته ما على أحدكم فواكي قد إن وجد صحبي أن يتخذ لجوغيتو ثوبين تشونكي لدي ليوم الجمعة سوى ثوبي أرنا تشونكي مهنته يقول لي ثاني بس تشونكي ويارك جم ومولي وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا ما تنجي غير رواه أبو داود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Toujours donc fiku al
wala'i wal bara on jangude fi mudum don titron lil wala'i wal bara'i mazahir tadullu alayhima o wi noon toɓɓere arago mo ɗimmo numéro ɗimmo o min mazahiri walatil kuffar no jeeya e feeñirde weldugol e heeferaɓe ɓen asafaru yawgo ila biladihim ka leydi maɓɓe yawgo ka leyɗe maɓɓe toon li garadi fi fanunde attanazzuhati awa annuzuhati wiyete kon promenade andu no wodde maɗoɗen yimɓe Allah hokki jawle ka fewde vacance ni joni ɓene ɓiɓɓe maɓɓe joni yahu ka leyɗe porto toon ne hara ko toon ɓe watta vacance maɓɓe ɗo ma woɓɓe ɗiɗi yaha toon fowtoyago jinda haylo yo ɓano mori ɓuɗɗi ko haylo hara ko toon yarata satta ha yara ka leydi julɓe hara foole ko mbuuɗi finance to na wonde to no satti ɓuri to ɗen sattude kono ko to ɓerde makko ene yaara ɗon noon ɗum waɗi so inno ɗo min mazahiri no jeeya feeñirde walatil kuffar weldugol heferaɓe ɓen asafaru yawgo ila biladihim faale ka leyɗe maɓɓe to li harade nusuhati fanude fi jindoygol wa mutu ati nafsi e dakke mitugol wonkim wa safar sette yaga ila biladil kuffar o noon sette yaga yawgo ka leyɗe heferaɓe muharrama no harmi illa inde darurati ko na saanga loro tawi ko lorra waɗi si yawɗa ono ɗaɓɓere ni ma ñawdagol kal ilaj ono ñawdagol ngol ella ala toon tawi ko ɓen ɗowata ñawdema aɗa wawde ñawdoyo wattu jarat e juuloya kadi ɗon sella ka ya julɗa toon kadi wadda allum e janggoygol toon kadi litta hassu sat fi heɓugol ko wiyete kon joni niveau towuɗo anto hassu mo hara ko ɗum annaafi ara to ñawdo janggaɗe gande wona docteur yagal e ko nandi e muɗum ara gaɗe walla jamma maɗa o ana jangga wontira toon kadi de mbi sa janggoy toon heɓa toon ɗen diplôme ji molanaɗi heɓa kadi technique mo tawata a janggano a famano fimo ga arta kama ko ɗum waɗi o litta hassusati annafia allati ɗen gande la yumkin ko nawta ko alhusul heɓugol alayha e muɗum illa be safari ilayhim kona yaha matum sa yahi kamɓe toon aray faya juuso no dago ɓe qadri embere alhajati hatto ñingo ngo embere ɗum hade no dago wa zantahatil hajati si haajo no lanni o yahanda kon wajaba rujuo aray waɗɗike ruttagol arta ila biladil muslimina ka leyɗe julɓe ɓen hannde kadi o ustaratu sartina kadalika noon ono noon kadi li jawas dagagol hada safar ɗuɗo yaadu an yakuna laato mudhiran li dinihi ala ko feññinɗo dina makko kam mutazzan ko teddirɗo fi islamihi islam makko on mubtaidan imo pottiti hare an mawatini ashar nokkeli bone on ka watte to ara pottiɗo ara a yahata kaɓe moɓodire wargo bone ka ɓeere yarete watta joni paat ko inde comme partiji angele wano université ji andi so ɓe yehi fotti toon ɗem fottaka moɓondirɓe toon kawa yarde beere nam joni noon ara yahata hela toon to hasiran hara ko rentiɗo min dasaisil ada e politique ay ɓen watta comme ɓe puusatama waɗa mum ha o murta hara mo potti ɗum dasais janfaji maɓɓe koma kayidi him kadi ko noon janfaji maɓɓe wa kasalik ko noon kadi a jusus dago asafar yogo aweji mo mano waɗɗi ila biladihim faade ka leyɗe maɓɓe toon isa kanal li ajali nasri da'awa hara ko fi sakugol da'awa hara fa noddugo honno da'awa on ko ilallah noddugo faade e dina allah o nasri e sakutugol al islam joni noon haray mo yahay toon
tawa mari gandal timmugal ɓuri ko moƴƴi har na gandal gowtal jogui arma jogui gande boy andi wano Ahmad Didat en e nande ɓe ɓayi ɓen ɗon ɓe waɗano débaji molanaɗi ɓe yewta haala kam ɓe koɓe ɓuynata ay Cheikh Abdoul Majid kadi so tigi tinni moƴƴa on noon kadi gandi wadde dawa moƴƴanaɗo woodi kadi goɗɗo o indienjo kadi par ce que indienjo o waɗa aɗo ñi joni hono costini ɗon andi fion ɗo ko jeeyaɗo numéro 1 ɗo duwa yimɓe ka islam waɗa costini mari waari ni sukajo fayde ko konti sukajo to waali duuɓi ha wono ɓen ɗon fewde makko ala da'iwa makko ala fewɗo to nafere ko makko jannguɗo moƴƴa tawi ko waɗi ɗum ɗon haray noddugol ɓenno yimɓe ɓanna ɓe toon ɗen hollaɓe islam o yewta ɓe haaɓe faama haray ɗum no haray o no daggo maaɓe ni no waɗɗi towde haɗa sabu ɗum ɗi noddugo faali dina Allah kan e sakutugol islam on yaaja ɗum waɗi mo waɗɗo ha naatuɗa islam ma jannuma islam no ɓuri hokkotoma jawdi jawdi lanne wonde gonde lanne kono noon ɗum ɗaɗen holluma no salligorta mano juurita julde ma sella ɗum ɗon toujours no jokka no continue e alhaaliji dina kan toujours ɗon kam ko ɗum woni yeeso on ko important mo wolnaɗo ɗon an kadi ko noon kadi mo yanniɗa o kadi kono yarta o wi naya ɓum ɗum wa min madahiri muwalati l kuffar no jeeya e feeñirɗe a janani ɗoɗa ko tati o wonuɗen nan no jeeya e feeñirɗe weldugol hefraɓɓen e anatuhum walitagolɓe e munasatahum e tambitagolɓe alal muslimin e ɗo ɓeɗo julɓe tambitoɓen ɗon konto julɓen wamadduhum e mantugolɓe wa zabu anhum e defandugolɓe sakkanagolɓe wa hada min nawaqidi al islam ɗum ɗo noon ko jeeyaɗo firtoji sal e masalan jul islam on ti on wa asbabi riddati waɗe saabu yarton ɗingol neɗɗo on ko wiyete murtugol neɗɗo on nausu billahi molori Allah on min zalika e ɗum ɗo yeroɗe ɗo nayi ɗo ɗo ɓenen so poto naati yiite ala naato aljanna way ko goɗɗo ko sagatago ñamde ko nanno inna o fof so ɓiɗɗo makko yenni portojo piyemo ha o anda potona ko yennete ndiyam no muutoyge ka ɓiɗɗo makko ñande yenni pertojo nani ɗum o piyemo ha o anda potona ko yennete o woni piiji ɓuy ɗon fanke ɓude ɓamde andi ko haala o faala o wi wiya ɓum ɗum wa min madahiri muwalati l kuffar no jeeya e feeñirɗe weldugol hefraɓe al isti'anata bihim wallugolɓe wallunugol maɓɓe wa sikatu bihim e hoolagolɓe wa tawliyatihim e weldugol maɓɓe al manasib wa tawliyatihim al manasiba alati fiha asrara al muslimin e heftingolɓe e place ji ɗin place ji ɗi tawata fiha no e majji asrari gundoji al muslimina ɓeɗo julɓe wiyata koɓe gundo julɓe watti hasuhum e juuta koɓe bittana tan wallondirteɓe mustasarina e disodirteɓe on say qala allahu taala waɗi o daɗi ɗolen waɗi dallide oɗo aya qur'an walla to ɗo mo daali ya ayuha alladina amanu koni gonniɓe allahu la tattahisu o taw jogui to bitana tan wallodirteɓe min ɗoni ko woori o hono bitana tan masalan komo tawata mo welluɗa ga nder ɓerde ma nder layaluna ko so ɓenɗenta kon habalan bononda kala ko heeɓi on haara kamɓe ɗum no fande wadduɓe yiiɗino ɓe yilinoke ma anittum konko no tampina o kadi badatil bagdau
gonɗi feeñi konnaagu ngun e ngaygu ngun min afwahihim immorde kulɗe maɓɓe ɗen ɗum yaltiga ɗen ɗe maɓɓe amma tukfi suduruhum Allah daali ko ko suuɗi ɓerɗe maɓɓe ɗen amma tukfi ko suuɗi suduruhum ɓerɗe maɓɓe ɗen comme ɓe feññinaali akbar ɓuri mawde ko ɓe feññini kon ko kadi bayyanna lakumul ayati gonni men ɓangene noon ayaji ɗen kono ko sarti in kuntum taqilun ko so laataki haqqiloɓe ko inni ha antum ono ha ulay woni ɓeeɗon onon julɓe ɓen woni ɓeeɗo julɓe ko hibbonnahum mbiɗo yiiɗi ɓe onon kono wala hibbonakum kono kamɓe yiiɗa o wa tuminuna bil kitabi kullihi onon gon defte ɗen jippiɗe fof ko asama qur'ana e defte ɗe fof ɗo jippi ɗo gonni ɗe on kamene ɓe jaɓa ɗum ɓe jala gu ko so ɓe fotti e mo so ɓe hawrondiri e mo ɗo ngallu ɓe inna amannamen gomɗe ni joni noon onon so nani goɗɗo gomɗinɗo nde wayno leñol men ngol kala woɗo pular a sikka e gasi ene nene goto maɗa o dorta kala ko marno gomɗo ƴeefɗa on tigi wa iza lagukum so ɓe hawrondiri ono julɓe ngaalu ɓe namannamen gomɗe ni wa iza halo so ɓe weddodi kamɓe on tum addu aleykum ɓe gata e dow moɗon ala anamila guje kolli minal haysi ka mononagol on ka tikkangol on qul inno mutu mayde yettuɓe mayde ɓe haysi ko tikkere mon mayde mone mo wonduɗon on inna allah no allah alimum kanko ɗo ko anduɗo ɓe zate sudur yaati gundoji ɓerɗe wa in tam saskum hasanatun si heeɓi on moƴƴere so moƴƴere heeɓi on tasukum metta ɓe wa in tusibukum si heeɓi on sayi'atum bone yafrahu biha weddora on bone heɓuɗo on ande ɗo ko ay Qur'an ay wonɗo simore Ali Imran yande makka 117 ha ka 190 fa hadhihi al-ayatu al-karimatu eɗo ay tedduɗe tasrahu ino feññina ino ɓangina dakha'il al-kuffar ngaygun ngu e nder ɓerɗe e heɓeraɓe amma yukinnunahu e kokkuɓe suuɗi nahwal muslimina ka bange ɓeɗo julɓe min bokode immorde añugol ɓeɗo julɓe amma yudabbirunahu e on complot ko ɗoni fewjude diddahum contre ɓeɗo julɓe min makri immorde janfa ma min makri immorde pewje wa khiyanatiki janfa amma yuhibbunahu e gonko ɓe yiiɗi min wa darratil muslimina e lorragol ɓeɗo julɓe wa isalil ada wa isalil ada e hewtingol lorra on ilayhim faade ɓe julɓe ɓen bi kulli wasilatin e kala jokkorgal wa annahum kamɓe yastakhalluna sikatal muslimin bihim yastakhalluna ɓe gollitira sikatal muslimina bihim hoolago julɓe ɓen yiɓɓe hooloɓe ko noon ko ɓe sokolirta fimuɗo oyo hattituna ɗum woni ɓe waɗa pilam li idrari bihim fi lorugol ɓe kamɓe andi hatti ko waɗgo joni eɓɓore ɓeyte hattituna eɓɓa kono pilam li idrari bihim fi lorugol ɓe ɗo julɓe wan nayli min hum hennugol ɓe ko bone ɗum hawri وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وسلم بارك الله فيكم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. الله سبحانه وتعالى ويا قوم كونوا يم مالي أدعوكم توصلكم في الزناد ينكو رجل مؤمن من أهل فرعون قوم لدون جانا ركاي من فرعون توصل مكون سنواد قال فرعون في الدمون ده ويا قوم كونوا يم نيم مالي wadimi adu min noddaw ila najati fare dadal yoma gollu ko dadin ta on lette Allah ron taduna ni on noddam ila naari faade e yite ni mi gollu ko narata mi yite taduna ni noddam ila yakfura billahi fi yaddu Allah wa usrika bihi sirkanam kafda Allah e goddum ko ma la sali bi wala nakala yamudum ilmu gandal وأنا من أدعوكم من ندعو إلى العزيز فادك أم فول تدعو الخفار خفر جنبات نرديو يدقوني أنا بموسى عن جبال وإن لا جرم سبك الله أن ما تدعونني عندكم ندعو لكم إلى يمور ليس له لا تنكرون دعوة الندان في الدنيا كأدنى ولا في الآخرة هناك الآخرة donc nodugol lang rewgol ko ina Allah subhanahu wa ta'ala wa anna maradana andru torama dengan Allah kepada ke Allah torama dengan fome dengan ke Allah wa annal musrifin wonde ben jomor infantry be geddi hum ben ashabu nari woni yimbe yita ben woni non fasatazkuruna don fawi andu toygol ma aqul lakum gogo mon go wolande o inni o fawidu yowi amri fiyake on ila farik Allah nakiri fiyake on Allah subhanahu wa ta'ala toujours kanko rajul mu'min al firawna kanko no wol toujours inna la no Allah basirun ko reeno do ko sutido bil ibadi jiyaɓe o noon fof wagahu llah walla dandimo sayyati bone mama kadi koɓe fewjino ko ala dandi oɗo rajul mumino min al firawna o ala dandimo bone koɓe fewjannomo ko o dandimo yoolagol kanko ƴawnuno kanko annabi Moussa kanko jokkonoɓe ƴawno ɓe yoolanoki وقاه الله سيئات ما مكروا وهاك بآل فرعون وجبي ما قمدي فرعون افرد من سوء العذاب قولوا لك النار يتكن يؤردون بيبت عليها مجة خذوا بمبي وعصيان كي كده إلى قيام الساعة kamɓe firawna fedde mum nden ñande o ñande wa yawma taqumu ñande daroy to assaat ngal ɗo dal ngal adkhilu Allah yamira ɓe naatu adkhilu o yamira malaika ɓe naatu yemɓe qala firawna fedde mum nden asadul adab ko ɓuri sattude letta ɗen noon adkhilu yamra malaika ɓe naatu ɓe ɗo ɓuri sattude letta ɗen wa id yatahajjuna jantu sanga ɓe wenjeyno finnaari ka yiti ɓe wenjoyta ka yiti wa yaqulu du'afa kono jantu sanga ɓe wenjoyta ka nder yiti wiyal woɓɓe wiyana lilazina ɓen istakbaru mawnitiniɓe kay gom en ngol inna menen kunnama layatno lakumuna nde on taban man jokkunoɓe o hal antum muhnuna taw si on duñcanayi men hal antum muhnuna anna taw si on duñcay gayi amen nasiban geɓal minan naare yite ge ara nangue fo meɗe tara goɗɗum ittana men goɗɗum ngo ara nangue fo ɗefte go ɗuyte qala allah sina wiya ɓen kadi jaabo ɓen stakbaru mawnitiniɓe ko maɓe jokkanoɓe ɓe innano enen kullu men fof fiya ko gawol ɗen inna la no Allah
kadi hakka magol yo ñaawi bayna ibada ko jiyaɓe ibada ɓe jagoy wa qala allazina ɓen fi nar malaika ɓon ɓe kayita ɗon atam ɓen yimɓe ɓe kayita wiyana malaika ɓen ɗon ani yimɓe andi malaika ɓen toon en ɓen ɗon ko tutɓe yiide gen to ɓen ɗon ɓe noon accira lettugol ɓe kayita yimɓe noon wiyana ɓe malaikaɓe ɗum woni li hasanati jahannam wiyana ɓe jogii ɓe saabe je jahannama odo rabbakum nodde joom moɗon ɓenne ɓe nodde joom maɓɓe yo hafifu anna yo allah on hoynan men yamo ñallal gootal minal azabe letta ɗen ɓe noddu allah ɓe yo allah hoynaɓe hay ko ñallal gootal letta ɗen ayfde on alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin e weltanike allahu jalla wala en jarniɓe karama koɓe mon ɓen e jannude en tonankiɓe allah windanɓe ɗum kamandake moƴƴoɗaɗa ɓe joddi aljanna enen kadi on ɓe janngude ɓen en toriki allah allah faami en ko ndege janngude ko en nanana en gollitirgol darsiji men handeji ɗin ko ɗo woni koɗi haaɗi en jokkita e ɗiɗo kadi janngo inchallahu ɗe defte ɗo ko ɗe jannguɗen hande ko ɗen ɗon janggete janngo kadi inchallahu assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh